ano ino TPI di can serani lapangan bola lun bala harika balam rawi ke adik Jumi melabo jaya di Paloh Raya Surapai di pehme biti laga lumpana pakan jun susah pegai Jumi puke abang dina salahaba pakan jun susah pegai Jumi puke abang dina salahaba indah lon pandang bentang pelangi ciptaan Rabbi ana bandeng sa mubah ke hawa susah di hati pegah bang di aci cerita badai tak takut dalam sepul sunyi nyampan abang di yang pengen gata kanahana hai delun sedih bukti karena abang di jiongan gata si cicim enggang manyang tat kaki si cicim nuri indah warna memang bang Edo judo de fitri sedangkan bang di manteng perjaka ngan siapa ya luncah bapimi ada pih gaki tu silon rasa pakan de jinom awarawi la intat Jumi tabale haba pakan de jinom awarawi la intat Jumi tabale haba nyodi daku tarata petani kontok can usi tempat belanja memang dek sayang abang mengerti nyo adik Jumi tengah kecewa lun harap tima sama benai lun harap titi jun lewan gata pakan ta surut takut dek Jumi puke abang dinahi pendusta lun lake meah silangkah kaki mungkin abang dina lupa haba kan kehan lunjuk tawuk dek Jumi sebab goh pasti ngan Edogawa bek singa hai dek tak balik hati nyo ke abang di tak paling muka pukehna lain yang pekem Jumi selain bang di sona lom tuma pukehna lain yang pekem Jumi selain bang di sona lom tuma bek sampai singa jiti mah dengki mudawa dawi sabi sedara abang han galak rusa menanhi bak minta istri payah mudawa baculon antuk pakolam rawi
Perledi bang dipujulah abang, punata pendam di dalam hati, rasa de Jumi ke Edogawa. Kasih ke ono lun puarawi, dari abang dicut bang dakuta, tak beri balasan pesan dek Jumi, fol 4 nanti jawaban benar. Tak beri balasan pesan dek Jumi, fol 4 nanti jawaban benar.